كردك شيء اشتريت بسم الله الرحمن الرحيم. أنس ما شاء الله شفاء دفوسي شد دمسة ما شاء الله شفاء درمان الشفاء مساوى كبيتنا شفاء ما شاء الله دمسا قندي كرجو سي زاف خوشة بصدي الدي بصدو حفتي الدي sadece çen kilometre de kal yani. Nazrone üzümünden yapılıyor. Çok güzeldir. Şifa kaynağıdır. Çok güzeldir. Bu pekmez hem soğuğa karşı hem kansızlığa karşı mükemmel bir şeydir. Ama fiyatı bu sene el yakıyor. Az olduğundan dolayı fiyatı el yakıyor. Bu sene fiyatlar yüksek olduğundan dolayı müşteri almıyor. Yani daha doğrusu alamıyor. Müşteri alamıyor. Geçen sene pekmez çoktu. Fiyatı daha uygundu. Bu sene biraz fiyatı daha yüksektir. Çünkü pekmez azdır. Fiyatı geçen sene 60 liraydı. En fazla 60-70 liraydı. Bu sene en az 150-200 arasıdır. Şimdi bizde 170 liraya var. Bir de siyah pekmezden yapılan, o da şifa bitkisidir. Siyah üzümden yapılan 150 liradır. Fiyatlar bayağı yüksektir. Fiyattan dolayı müşteri alamıyor yani. Fiyat yükselince satış da azalıyor. Geçen sene biz çok sattık. Bu sene daha onun %10'unu bile satamadık. Mal yok çünkü. Biraz daha fiyatlar ekonomik olsaydı biraz da satışlar daha iyi olurdu. Temelimiz ürünün olması, fiyatların düşmesidir. Vallahi medim yani dora fazla 20 kilo meşgulat kiriş mala khora. Metkiri vallahi me goş boy sermaye ji başe, boy sermaye insan hani ki pe germ dibe. O boy zaruka me go başe eme bkirin khora. O her sal jem tkirin yani kefa mavsa jeradat, mavsa tkiri. İcay sal pri bahaye em nikarim bkirin. Vegal vedere dibeje ki sadu hafte. Nevle men aslan. Bahabu. مكري 10 كيلو مدام سكري بايا سيتاوي نورمال بو مكري بزاركي مرا قانصز لقها بو ما قولا مشكل زعف باش بو يصل ديسا ما قوم يوصل كرنا مات ما يارم كيلو كري هيج قوتا ما تنبو وما يارم كيلو كري بو ادارتكم داملا مدهنا نافا كيفتشي ليمون سقميش تكنج بو قانصز لقها مي قولا مش تكن يصل فيتاوي زعف يكسك يعني 200 اليام قد نكرم بكرم تخازن في ايكونوميك بشكي اندرم بشكي يعني في قريزي في او كي هم هیچ نکار یعنی تشتکی ندم استنی هر تشت نکار بکرم. برای باش بوم دستان دا اما ویگا زعف پهالیه گرانه جمره ام نکارن. دمس ام نکارم بکرم ویگا شفالیه حوقا باشه جی قوت عمدره. بار کیلو پیست هفته ویگا چوی رصد. یوام نکار قوت نه قوت عم ناگیجه. ام چیب کید به ام کلیته چیب کری چی نکری. حوقا یعنی دوی سرمایه دا دوی کیده شفالیهش بوی نخوشانیش بوی زاتوریش بوی هر نخوشانی. قوتها متنا ميتشبكن دمسنا معايا باش خو ما قوتي مي بكرن قرانا من كارن اميرنا مالهم